U najnovšej emisiji Televizijni magazin uvidíte príloh z označovania 15 ročnici snovanja našoho apostolského exarchata. Počustvujete atmosferu z republičného zmagania z ruského jazyka i jazyčnej kultúry osnovných školoh, u kotrih še nastava organizuje po ruski i školoh, u kotrih še ruski jazyk vyučuje jak vyborný predmet zo s elementami nacionalnej kultúry, a uvidíte i reportažu zo štvrtej naukovej konferenciji mladih naukovcoh i fachovcoh. Opatríme príloh z koncerta cerkovno-slavijanske i duhovnej muziky, ktorý otrimal chor Rozanov. Z nahodi osvojovanja peršoho mesta na republičnim zmaganju u recitovanju budeme emitovať rozvarku so našim poznatim recitatorom Miroslavom Malackom. Prenješeme vam čast atmosferi zo preslavi Dnja školi Petro Kuzmjak u Ruskim Keresture. U častci pošvećenej poljoprivredi budze slova o pestovanju oljejove i cvikločki, kulturi ktora i u našej žemi vše popularnjejša. Budeme emitovať širší zvic festivala poeziji mladih u Verbaše, ktorý toho roku preslavil 50. juvilej, a doznáme i co djeci iz Đurđovske osnovne škole naučili na interaktivnih hodzinov z transporta. Televizijni magazin na nedjelju na 20 hodin.